ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV kamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku mugoroba wo ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu 2025. Tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, makuru mugezweho nanjye Mushakamba fatanije na Sentama mwirirwanya amahoro. Mwiriwe neza Mushakamba, mwiriwe neza. Yego twiriwe neza rwose. Natwe turaho. Imana ishimwe. Turakomeje. Ingingo zacu ni izihe ko amakuru yarumbutse? Yarumbutse byo. Hano bari bazi ko ubwo habayeho gusubira inyuma, habayeho guhagarika imirwano, nta makuru ajyanye n'intambara yahariye mu burasirazuba bwa Kongo ataza kuba menshi, ariko noneho ku meza y'ibiganiro dufite amakuru menshi cyane. Tukaba dufite ingingo zigera muri esheshatu. Ingingo ya mbere turaza kureba imirwano y'ibitero bya FARDC na Wazalendo kuri M23 muri Walikale. Tuvuge ku Bubiligi bwaje kurwana na M23 mu buryo bweruye. Tujye ku ngingo ya gatatu tuvuge kuri M23 yaganirije abaturage n'abanyeshuri muri Bukavu. Yego. Turaza kujya ku ngingo ya kane aho M23 yungutse abarwanashyaka bashya benshi. Tuganire ku ngingo ya gatanu, turazamuka ya ruguru cyane yo muri Kongo. Yego. Aho Colonel Byaruhanga wa UPDF ingabo za Uganda yishwe n'ibikomere by'ibitero bya Kodeko. Ikindi tuza gusorezaho, turasoreza ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi mu isura nshya. Yego. Reka Mushakamba. Ariko nubwo tuvuga umubano w'u Rwanda n'u Burundi mu isura nshya, hari ikintu nyamanga. Niyo mpamvu nabyo byaje mu isura nshya. Bitandukanye nuko byari bimeze. Yego, reka hari ikintu nshobora kubikubwiraho. Narubwiye ko i Burundi mfiteyo imboni yanjye y'amakuru. Yego. Hari amakuru rero, hari amakuru avuga ngo ni magufi, witonde tuyakurikire tuyumve, ntabwo ari maremare. Amakuru avuga ngo mu Burundi hari imyitozo y'abasoda bariko bigishwa n'abamilitere b'Ababirigi. Baba muri quartier Miroir Bujumbura ndetse no mu Kinindo. Navuga ko Ababirigi barimo gutoza hariya Bujumbura muri quartier Miroir Bujumbura ndetse n'ahitwa mu Kinindo. Noneho inkuru igakomeza iti hama materiyere ziri muri Butex. Materiyere ubwo n'ukuvuga ni ibikoresho ahahoze hakorerwa serikeri n'ibindi byinshi bya gisirikare. Utari umuntu yizewe muri CNDD FDD. Uvuga ko utari umuntu wizewe niyo waba uri muri CNDD FDD ntabwo wapfa kwegera aho muri Butex. Yego. Ari wacu arakavuga ati ari wacu murabe maso. Urumva rero ko i Burundi hari ikintu ntabwo cyabura. Hari ikintu nubwo tuvuga ngo hari isura nshya, ariko hari ikintu. Hari ikintu ariko hari bitabura gukorwa. Yego. Neva mu kiganiro agiranye na BBC
yego yavuze ngo u Rwanda ngo nirushaka kubatera ruciye muri Kongo ngo nabo ngo Kigali nabo bazaca mu Kirundo ngo bagere i Kigali. twigire mu nkuru zacu ku buryo burambuye. Reka turebe ku mirwano ibitero bya FARDC na Wazalendo kuri M23 muri Walikale bimeze. Ni imirwano yabayeho, Wazalendo yagabye ibitero, M23 yatangaje ko drone zayirasheho. Ngira ngo ni itangazo rigufi ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka, Yego. avuga ko drone ziri muri Walikale zitahagaze. Yego. Ibyo ngibyo bikashimangira ko iyi gahunda bari bariyemeje ariyo mpamvu itakozwe, ariyo mpamvu itagezweho. Yego. Aho bavuze ko cyane babisaga nk'abasubiza cyangwa bavuga ku bijyanye n'ibite n'abasirikare ba M23 bakiri muri Walikale bakigaragaramo. Yego. Noneho M23 na IT byose ni ukubera ko turi kugabwaho ibitero bya drone. Yego. Niko byaje kugenda, ariko andi makuru yemeje ko Wazalendo nayo ubwayo yagabye ibitero. Yego. Ni inkuru yanditswe n'abadasanzwe bavuga ukuri kuri M23, ariko nayo ibifite ikindi hatse birumvikana, hari icyumvikanamo. Yego. Ngira ngo inkuru iri mu rurimi rw'Igifaransa. Yego. Kandi iyo nkuru nayikugejejeho, yanditswe na Radio Okapi, ushobora kuyidusomera kuko ni inkuru ngufi. Ndebe nze amaze kugushyira fresh aho iri. ndabona mwageze. La situation est restée tendue et volatile toute la journée de ce lundi 24 mars au chef-lieu du territoire de Walikale au Nord Kivu. Pendant ce temps, plusieurs sources rapportent que des violents combats ont opposé dans la matinée les rebelles du M23 aux combattants Wazalendo dans le village de Shabunda et Mutakato, situé à environ 27 km à l'est du chef-lieu du territoire sur l'axe Masisi. Ahangaha kuvuga ngo byiriwe bimeze nabi bikomeye kandi umutekano ntawo umunsi wose kuri itariki ya 24 z'ukwa gatatu hariya hamwe n'icyicaro cya teritware ya Walikale muri Nord Kivu y'amajyaruguru. Yego. Ngo kuri ubu isoko nyinshi z'amakuru ziramenyesha ko hiriwe imirwano. Imirwano ikaba yadutse mu gitondo aho M23 yarwanaga n'abawazalendo mu nsisiro zitwa Shabunda na Mutakato ziri mu birometero 27 mu burasirazuba bw'uriya murwa mukuru wa teritware ya Walikale ku nzira igana i Masisi. Muri gakomeze iti ces sources déplorent également que malgré l'annonce de repositionnement du M23 AFC à Walikale centre samedi dernier, le mouvement rebelle est toujours présent sur place. Selon certains acteurs de la société civile, la rébellion a fait atterrir ce lundi encore un avion en 2 rotations à l'aérodrome de Kigoma, Walikale, en sortant ce renfort militaire et
logistique ngo hakurikijwe amakuru isoko z'amakuru hariya ngo zirabajwe n'uko nubwo AFCM 23 yari yavuze ko iri bwimure abasirikare bayo ibigiza inyuma nk'uko byari byavuzwe ngo byavuzwe ku wa gatandatu ushize ntabwo bigeze babasubiza inyuma nk'uko babivuze bagumye aho ngaho muri Walikale Centre ngo abantu bamwe bo muri sosiyete sivile bavuze ko AFCM 23 uyu munsi yaba yongeye kuhagusha indege hariya muri Walikale kuri uyu wa mbere ngo indege ikaba yahaguye ande rotation ukuvuga ni inshuro ebyiri hariya ku kibuga cy'indege cy'ahitwa Kigoma ni muri Walikale ngo ikaba yari itwaye abasirikare baje gukubita ingabo mu bitugu bagenzi babo mu kuvuga kubakira kubafasha ndetse n'itwaye n'ibikoresho aya makuru niko avuga yego icyo njye nyavugaho yego njye nari kuseka cyangwa nkagaya M23 iyo iba yarahise koko isubira inyuma itagendeye ku makuru y'ubutasi bwayo kuko niba M23 yasubiye inyuma cyangwa yari igiye gusubira inyuma yanabyemeje yego mu gihe yari ikisuganya ngo isubire inyuma ikagabwaho ibitero biri direct bisobanuye ko yo ntabwo cyonyine mushakamba aho bitwarire hamwe ni ukuvuga ukurikije ibyo Rarasikanyuka yanditse kare mu gitondo bigaragara ko bari kuhava ariko na FRDC ikahavana drone zayo z'intambara yego ikigaragara drone zo ni ibitero n'ubundi biva kure ahubwo bari barekereje yego ndetse banatangira gukora icyo twakita kwegera imbere aho M23 yabirukanye kuko ntabwo aho M23 yarwaniye na FRDC na Wazalendo ari aho yari yarabagejeje birukanza ahubwo biragaragara ko barwaniye aho bari babagabye ibitero babasanga yego M23 rero hatagiyemo kugendera ku marangamutima y'uruhande rumwe biragaragara ko M23 yo yatangaje guhagarika imirwano abandi bo bakategura ibitero ahubwo bihabanye n'itangazo rya FARDC yego kuko iyaba ikibazo cyari abasivile bari kuvuga ko M23 itagiye yego ntabwo yari guhura n'ibitero bya Wazalendo yego icyo gihe wenda yari gushyamirana n'abaturage ariko ntibyari gushoboka byari kuguma ari amajwi y'abaturage avuga ko M23 igihari avuga naho M23 iri yego ariko ubu kano kanya yego yacakiranye na Wazalendo bisobanuye ko Wazalendo iyo yaravanshije yegeraho M23 iri cyangwa M23 arimo iva naho yarimo ijya kwimurira ibirindiro iyi none FARDC nayo kudashyirwa izamura drone zayishyira mu kirere nko kuneka ndetse no kwitegura kurasa kuri M23 urumva umugambi wabo wo kwisubiza aho M23 ivuye babonye upfuye babonye M23 ikomeje gucungira hafi nk'uko yabyemeje bahitamo kuyirasaho uyu munsi bakoresheje ibitero bya drone banakoresheje ibitero bya Wazalendo ziri ku butaka yego kandi mu nyandiko bari banditse itangazo ngira ngo twararikoresheje dutangaza amakuru ahangaha ngira ngo bari banditse ko Wazalendo nawe bayiha amabwiriza
sibyo? yego n'ubundi barayisabye amabwiriza yarahawe, bagomba kwiha amabwiriza nayo ndigire gute ntigabe ibitero, biranditse no muri ririya tangazo kuba yateye bivuga ko wazarendo ibujijwe yego kugaba ibitero kuri M23. niko kwiha amabwiriza nyine ayiha amabwiriza bitagomba gutera. Yego. Aha wenda hatajemo ibyo kunavuze byo kujya ku ruhande runaka, yego biragaragara ko wazarendo yateye kuko Warikare ni ya M23, aho isubiye inyuma hagasigara abaturage bikirindira umutekano. Nta muntu witwaje intwaro kundi wagombaga kuba. Yego. Ngira ngo ingingo ya mbere ni ikisobanura. Twakomeza. Yego. Reka tujye ku ngingo ya kabiri Mushakamba. Ingingo ya kabiri iravuga iti Ububiligi bwaje kurwana na M23 byeruye. Kuvuga hari abasirikare bajya gukabakaba 500. Yego. Bari hafi aho ngaho. Muri 400 n'abandi. Noneho baje hariya ndetse bari muri biriya bice bya Warikare. Na ziriya drone burya ni izabo Mushakamba, drone nyinshi ziri hariya ni iz'Ababiligi kuko indege yabo igihe twavuga ko yaguye i Bujumbura, burya yaguye i Bujumbura ivuye i Warikare. Yego. Yaguye i Bujumbura ivuye i Warikare. Yari ije bwa kabiri, yari naje bwa kabiri. Yego. Aha rero imyitwarire y'Ububiligi ntabwo ibangamiye M23 gusa, ibangamiye n'akarere kose. Yego. N'ikimenyimenyi hano hari umugabo, ndaguha iyo Twitter. Yego. Uze kuyireba ariko ndavuga ibirimo ariko urebe nawe. Twavuga ibirimo. Ndabivuga. Yego. Ariko uze kubikurikira kugira ngo wenda ni cyaba cyancitse uze kucyumva. Ni amagambo aherekejwe na video urayibonaho umugabo w'umuzungu, uwo muzungu ni Umubiligi. Ntabwo irangiraho ariko nta kibazo. Noneho iravuga iti Professeur Marc Boussiout wayoboye urukiko rw'ikirenga rw'Ububiligi. Yego. Akaba n'umwarimu w'amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Antwerp. Yanenze uko guverinoma y'igihugu cye ikomeje kwitwara ku Rwanda. Inkuru nanjye nayibonye igihe cyayikoze iri imbere yanjye. Uze kuyumva cyangwa wanayumvise. Yego. Birashoboka. Noneho ntagira mfite indi nkuru hano nangira ngo nsome ivuga ku Bubiligi. Wenda kuri uyu muprofeseri reka manza ngira icyo mvugaho kindi. Yego. Usibye iby'amateka n'ibindi yavuze. Yego. Yavuze ibintu bibiri cyangwa bitatu by'ingenzi. Yego. Icya mbere ni uko Ububiligi budakwiye kubogamira ku ruhande rumwe, ahubwo arirwo rukwiye kuba rwafata iya mbere mu kunga u Rwanda na Kongo, Abanyarwanda n'Abanyekongo. We anita ko ari n'Abanyarwanda bose ahubwo bagabanijwemo ibice bibiri, bamwe bakagirwa Abanyekongo abandi bakaguma mu Rwanda. Akavuga ko arirwo rwabikoze ndetse runazana mu Banyarwanda by'umwihariko ruzanamo indangamuntu z'amoko, ayo moko atarahasanzwe. Yego. Ikindi yavuze ko Ububiligi aribwo bwitambitse ibiganiro by'amahoro bushishikariza cyangwa buhatira European Union gufatira ibihano abasirikare cyangwa abayobozi ba M23 mu gihe hari hagiye kuba ibiganiro by'amahoro. Yego. Cya kintu twavuze tuti ibintu birica ibi biganiro by'amahoro. Nawe yabikomojeho arangije avuga ati kuba Tanzania, Malawi na Afurika y'Epfo byarakuye ingabo hariya ni ikimenyetso cy'uko biriya bintu bitazakemurwa n'intambara, bizakemurwa n'ibiganiro bya politiki. Yego. Ibyo ni byo bintu bitatu by'ingenzi. Umve rero inkuru y'Ububiligi. Wenda kandi yavuze
yego yavuzemo ko Kongo ikwiye gufatirwa ibihano ariyo yagafatiwe ibihano ifite n'ibintu byinshi bigaragaza ko yagafatiwe ibihano. Icya mbere yavuze imvugo zihembera urwango, avuga gukoresha abacanshuro, avuga kutubahiriza amasezerano Kongo yagiye isinya harimo ya CNDP ya M23 ya mbere. Ibyo byose ngo byagatumye Kongo ifatirwa ibihano, ariko Ububiligi buragenda bukabijya inyuma, Kongo igakomeza ikitwara ikaba nk'aho ari umwere kandi ariyo nyiri amakosa yose. yego inkuru rero yagira iti turi hamwe. Yego iragira iti indege y'igisirikare cy'Ububiligi yagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bucya ikomereza i Bujumbura. Ihatse iki? Yego iyo nkuru nanjye ndabifite hafi yanjye. None nk'uko avuga iti kuwa 17 Werurwe 2025 indege y'igisirikare cy'Ububiligi yo mu bwoko bwa Dassault Falcon 7X yavuye i Buruseli yerekeza muri Afurika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Feri ya mbere yayifatiye i Kinshasa uwo munsi saa 10:45 zo ku gicamunsi. Nyuma y'amasaha 7:27 mu nzira yavuye aho ku munsi ukurikiyeho ikora urugendo rw'isaha 1:36 igwa mu gace ka Kindu mu ntara ya Maniema. Intara ya Maniema twibutse ko ni hariya hepfo ya Walikale hafi ya Rinji. Yego yaharaye. Yego niyo yavuye aho isubira i Kinshasa inkuru ijya mu Bubiligi. Yego inkuru yose. Halo? Yego ndakumva. Inkuru yose irahangaha yose turayumva, reka dukurikire. Urumva ko yavuye ikintu yavuye Kinshasa ijya Ikindu ni hariya ni nacyo cyari buriya Kindu yari Kivu, niko baje gucamo ibice isigara ari intara ukwayo. Maniema na nuzo zikiri Maniema sorry, Kindu ni umujyi. Urumva rero ko yahaye ahubwo ku masaha ya nyuma ya saa 6 yasubiye Kinshasa. Ihamara iminsi 2. Bukeye kwa 20 Werurwe yongera ifata urugendo rusubira i Buruseli. Ku munsi wakurikiyeho yongeye kugaruka muri Afurika ikora urugendo rw'amasaha 9:30 igwa mu mujyi wa Bujumbura i Burundi, aho yamaze umunsi umwe ikaza kuhava wa 21 Werurwe saa 3:07 isubira i Buruseli. Nta muntu n'umwe uzi cy'iyo ndege ya gisirikare ubusanzwe igendamo abantu 16 yari igiye gukora mu gace ka Kindu, Kinshasa n'i Bujumbura. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko Ububiligi bushobora kuba bwarohereje abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko abo basirikare bashobora kuba bari mu gace ka Kindu, aho binjiye bafite ibikoresho birimo drone n'ibifaru. Ibizwi neza niba aho abasirikare baragiye ku rugamba, gusa hashize igihe Ububiligi buri inyuma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba ihanganyemo n'umutwe wa M23. Ushakamba ahangaha baribaza
ariko umunyamakuru wibaza gutya ngira ngo wenda sinzi niba ari ukwanga kugira bagaragare nk'uwabogamye cyangwa niba ari iki, ariko noneho ushobora kwibaza umuntu ujyanye ibifaru akajyana drone, abagiye mu misa, abagiye mu bukwe, abagiye ngira ngo uyu munyamakuru icyo yashatse gukora, yego, yirinze gushingira ku makuru atafitiye ibimenyetso ubwo atagenzuye, yego, kuko ibifaru biravugwa ariko ntawigeze abigaragaza. yego, ikindi ku masezerano Kongo ifitanye n'Ububiligi cyane na European Union mu bya gisirikare, yego, hari amafaranga menshi atangwa ku buryo ashobora kugura ibyo bifaru n'ibindi, ku buryo bishobora gutangwa no muri izo nzira by'ayo masezerano, ntibyitwe ko ari ukuramforusa, ari ukongera imbaraga zo kurwana na M23, ariko bitabujijwe ko biri gukorwa ku bw'iyo mpamvu, cyangwa hari gukorwa n'ibirenze ibyagakozwe kubwo kugira ngo bahangane na M23. yego, gusa nawe ntacyo atavuze, uwumva arumva. uwumva arumva. Komeze rero. Yego, komeze wenda nituza no kuyirangiza nitugera ahakenewe turi burekere aho ngaho. Dushobora gusiga nk'ibika bitatu bya nyuma. Yego, kuko nabonye hari ibijya mu bindi byo ku ruhande bitari na ngombwa. Yego. Hari amakuru rero avuga ko abasirikare b'Ububiligi bazaba bafite inshingano zo gutoza abasirikare bo muri batayo ya 31 ishinzwe gutabara aho rukomeye mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU uherutse guha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yo kwifashisha mu kubaka no kuvugurura ibikorwa remezo by'iyi brigade ya 31 ikorera mu gace ka Kindu. Mu gihe Ububiligi bwaba bwohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo byaba bitangaje cyane ko iki gihugu kimaze igihe gisabira ibihano u Rwanda na M23 gishinja guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ububiligi bwakoze ubu bukangurambaga bwirengagije ubufatanye ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifitanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse n'imitwe ya wazalendo bihuje ingengabitekerezo. Kugira ngo twarinira aho ngaho mushaka nibyo twahinira aha ngaha, ariko icyo nashakaga kongeraho cy'ingenzi, yego, ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yaganiriye n'ikinyamakuru cy'Abadage, bamwita ni Maxime Prevot. Yego, yaganiriye na Dechwel, avuga ko ashinja M23 ngo ko ariyo idashaka cyangwa se itinza amasezerano cyangwa idafite ubushake bwo kujya mu biganiro. Ukabona ko nyine bari kukabya kubogama mu gihe bo bwabo ibyabo bigaragaza igikorwa. Ufatiye abantu ibihano byitwa ngo ni wowe ushyigikiye ko ibiganiro bibaho, ufatiye abantu ibihano mbere y'umunsi umwe wo kugira bajye mu biganiro, kugira ngo icyo ushaka ni ukumunaniza, ni amananiza. Rero kujya nyuma ukavuga ngo niwe udashaka ibiganiro, niwe udafite ubushake bw'ibiganiro, bigaragara ko uri kubogama cyane ko we nta mahoro akeneye y'igihugu cye, ariko wowe uri usibye kwiba igihugu nta kindi umaze, usibye kuza mu bavandimwe ukabateranya ugakenera kubakuramo ikibarimo cy'ingenzi ukabasigira amahane n'inzara, nta kindi kiba kirimo. Yego. Kandi nta mvugo nziza twakumva ku Bubiligi buvuga kuri M23, kuko birazwi nta cyiza Ububiligi bwigeze bugirira M23, by'umwihariko abariya bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuko mu myaka yose bamaze bari mu buhungiro ntabwo Ububiligi bwigeze bubavuganira habe na rimwe. Yego. Kandi bwari bufite ijambo rihagije
rivuga rikijyana buvuga rikijyana mu gihugu cya Kongo. yego ngira ngo byasobanutse cyo nakongeraho wenda mbere yuko tuhava bwana Sentama umubirigi nazo azakubitwa n'ejo warabivuze uti azakubitwa azahabonera ikimbwa yaboneye ku mugezi. azakubitwa nabi cyane azakubitwa nabi cyane. turabimenyereye ko abazungu baza biyemeye bakagenda bubitse imitwe. oya n'ejo bundi barimo benshi bandi nyine bakoze rwa rugendo rw'isoni rw'ikimwaro. tuzabona abandi nabo bagenda bubitse imitwe n'ubundi kugira ngo bataye urushinge. yego turakomeza. M23 yaganirije abaturage n'abanyeshuri Bukavu bimeze urabundebera video ya Colonel Mahano Julien bamwita Baratuje Mahano Julien Colonel. uyu munsi rero hamaze iminsi hari ibikorwa bya kibandi, hamaze iminsi hari propaganda zo gushishikariza urubyiruko kwigaragambya muri Bukavu, bigakorwa mu buryo butemewe cyangwa ubundi buryo bwo gutesha umutekano muke. ni Kinshasa idashaka kuva ku izima, ariko mbonera kubwira abantu bo muri Kivu y'Amajyepfo, nge nabonye video yo muri Warikare Wazalendo zafashe umuntu w'umushi ngo nawe ni umunyarwanda. zibamereye nabi. yego abashizi bamereye nabi. hatangiye abavuga ikinyarwanda abarwandofone bararangiye, abahutu bo muri Kongo barafashwe, ubwo hatangiye abatutsi barafatwa baricwa baratwikwa, abahutu bo muri Kongo barafatwa ngo nabo ni abanyarwanda, none n'abashi babaye abanyarwanda. ukibaza abanyekongo bose bazaba abanyarwanda. rero ni ibintu bikwiye guhinduka. ariko M23 rero muri gahunda yo guturisha abaturage, kubamara impungenge, kubakuramo ibinyoma bari kugenda bashyirwamo na leta ya Kinshasa biciye nyine mu bahezanguni babo. urabizi ko M23 abo yasanze muri Bukavu bose, usibye ufite ibyaha cyangwa wanze gutanga imbunda wese, baramuretse arisanzura aba mu buzima bwe, bamubuza gutesha umutekano abandi. rero harimo abakitsimbaraye ku butegetsi bwa Kinshasa. niho rero bagiye mu baturage, mu banyeshuri basura ibigo by'amashuri, barabiganiriza, ariko baganiriza n'abaturage. ariho ngira ngo twumve ibyo Colonel Mahano Baratuza yaganiriye n'abaturage b'i Bukavu. reka tumwumve. maneno ambayo tatamkwa na viongozi wa chama hapa Bukavu. So niko na maneno machache tu ya kuwaelezea. ati mwaje kumva amagambo ikiganiro mugezwaho n'abayobozi b'icama. cyama ni ukuvuga ni cyama ni umutwe wa politiki. ni ishyaka, umutwe wa politiki. rero mbafitiye amagambo make bagezaho. reka twumve. kwa mingi meya wa kuwaelezea mingi documentre amewaelezea. ati meya wa Bukavu yababwiye, burugumestre yababwiye. ati ntabwo rero nza kuvuga byinshi. ati ntabwo nza kuvuga byinshi, ndavuga bike, reka twumve. na kama kuwa kusikia neno moja tu napasha sikia, ndio. ati buriya umuntu ari buhumve n'ijambo rimwe waba wamaze kumva. mbese sibyo? muhimu kuwa na volonte ya kusikia na kutenda ambao wamebazungumzia. ati icy'ingenzi ni ukugira ubushake bwo kumva, noneho ugakora n'ibyo bakubwiye. hii sana sana ndakusia mambo matatu na yale yote yataendana na usalama. jewe cyane cyane icyo nza kuvugaho ni ibintu bitatu, kandi ibyo byose bikora ku mutekano. Najua kwamba
neno la kwanza ni kuwajulisha kwamba muda Kongo imeteseka, eti ya Kongo imeteseka muda mrefu na kwa zaidi. Murabizi ko Kongo yanyuze mu bibazo igihe kirekire. Urabyumva? Ati Kongo yanyuze mu bibazo byinshi igihe kirekire. Ati ngira ngo murabyumva. Kandi murabizi. Reka dukomeze. Mu gihe kigeze ku myaka 25 Kongo iri mu bibazo. Katika shida. Na hiyo shida tunailetewa na uongozi mbaya ambao ienda iko na badilishana pole. Ati turi mu bibazo kandi ibibazo twatewe n'ubuyobozi bwagiye busimburanwa ubutegetsi bw'Kinshasa. Atatumvikana. Ni muda yetu kubenefisia kwa hii wakati ili kwa hii amani tuizalishe matunda. Ati rero uyu ni umwanya wacu mwiza wo kugira ngo aya mahoro tubonye muri aka kanya tuyabyaza umusaruro. Turumvikana. Amani yetu ambayo tuko nayo huku Kinshasa haifurahii. Ati aya mahoro dufite ahangaha iwacu ubu ngubu, aya ngaha dufite muri iki gihe, Kinshasa ntabwo bayishimiye. Urabyumva? Maana hili neno la kwanza ni kuwaomba hii amani ikamate vizuri ambayo tumepata. Rero kuri ubwo rero nshingiye aho ngaho ijambo rya mbere mbabwira nuko aya mahoro dukwiye kuyasigasira, tuyasigasire kugira ngo tuyarinde, tuyasigasire neza kugira ngo tuyahorane. Turumvikana. Ntihazabe umuntu ubazanira amacakubiri hagati yacu. Umuntu azana amacakubiri. Ntihazagire utuzanira ivangura. Kwa Kinshasa silaha ambayo anabakia nayo silaha ya kuleta ubaguzi katika watu akidanganya kwa leo. Ati rero icyo intwaro Kinshasa isigaranye ni ukuzana kwigisha amacakubiri bahije ku mbuga nkoranyambaga. Niyo ntwaro Kinshasa isigaranye. Ugasanga baravuga ngo M23 AFC izagenda. Inyoma. Tuze tuzajya. Ati twageze ahangaha hani Bukavu ntabwo ari ku bushake bwa Kinshasa. Sio mbaya mitaji au mekita mkuje hapo. Tumekuja kwa nguvu. Twageze ahangaha i Bukavu ku mbaraga zacu izo zatugejeje. Kama iko na nguvu aje wakatutosha. Ati noneho niba afite imbaraga azaza hagukura. Ubwo ni nkawe akavuga kisekeke. Turumvikana. Numva ko bamuhaye amashyi. Barabyishimiye cyane. Kueleza kwamba sisi manifestation atakubali namna meya amesema. Ati rero nkuko ijambo rya kabiri mbabwira nkuko meya yabivuze, ibintu byo kwigaragambya ntabyo dushaka. Ntabwo tubyemera ubu ngubu. Kama kuna shida, kuna uongozi, mfanye kwa uongozi mwambie tuko na shida hii na hiyo shida mzuri ya ujumla ili viongozi waishughulikie. Ati niba ufite ikibazo hari abayobozi, reba abayobozi babwira uti dufite ikibazo iki n'iki kandi kiba ikibazo rusange kugira ngo abayobozi bagikemure. Wakuwa kwenda kwa barabara mnafanya manifestation haiko tutamaliza kesho. Ese murajya ku muhanda mugakora imyigaragambyo, ibyo nibyo bizagabanya ibibazo. Ile manifestation tunawakonsidere comme ennemi mwenye tunajua kwamba
guvernema ilikamata vijana ikawapatia masilaha eti ni wazalendo. Unajua hiyo? ati rero ati iyo mukoze imyigaragambyo tuzajya tubafata dushobora kubitiranya cyangwa tukabafata nk'abazalendo babandi leta yahaye imbunda. ese ubwo tuzabatandukanya dute? jeshi hatutakiwa kuwadifferencie entre mie na wazalendo. Unaelewana? Kwa kuwa wazalendo hawavali tena. ati abazalendo nta mpuzankano bambara kandi bitwaza intwaro. n'imyigaragambya tuzabatandukanya dute n'abazalendo? kadukomeze wihangana ariko ndabona tugiye kugera na hiyo kwa maana hakuna manifestation inakubaliwa mweneo ambayo inaongozwa na AFC. rero ibyo twitandukanye nabyo nta bintu by'imyigaragambyo ku butaka buyoborwa na M23 AFC. Malalamiko yote ni kuipandisha kwa uongozi ngazi kwa ngazi na ngazi tutapata suluhisho. Unaelewana pale? Iyo ufite ibibazo rero ibyo byose ni kuzamuka bishyikiriza ubuyobozi bukabishakira igisubizo ukabikemura ataho turumvikana. Unaelewana? Hiyo ya tatu ni kuambia muda hii ambao tunapitia sasa ni muda ya kuishi pamoja. Unaelewana? Ni muda sasa ya kutumika. ati rero ijambo rya gatatu ribagezaho ati uyu mwanya tubonye rero ni umwanya wo gukora umurimo. ati tugakora kugira ngo duteze aka gace kacu imbere. Tusema kama tunaishi pamoja, kama tunatumika, tutaendelesha mjini yetu. Unaelewana? Tunaelewana pale? So, ndio maneno tatu nilikuwa ya kuelezea. Ngayo rero amagambo atatu nashakaga kubagezaho. ngira ngo ubutumwa busa n'uburangiye. Ubutumwa bwo bwumvikanye. Bwumvikanye. Nubwo ngubwo. Bwana Sentama nibyo nakubwiraga, amapropaganda yo gukoresha imyigaragambyo, amapropaganda yo kugaragaza ko abaturage batishimye. Nabonye Micombero ari uwa mbere mu babihabwa bakabikwirakwiza, ariko ntabwo bizatuma M23 itagumana Bukavu, ntibizatuma M23 itagumana Goma, kandi umuturage uhari anezerewe kurusha uko yari anezerewe kera ku ngoma ya Kisekedi. Ngira ngo niba nta kindi commentaire twajya ku ngingo ikurikiye. Tureba ibikubiyemo naho tugakomeza tukumva. Yego. Ngira ngo ingingo ikurikiyeho ni uko M23 yungutse abarwanashyaka bashya benshi cyane mushakamba. Nahoze ndeba, reka nguhe inkuru ariko nawe ushobora kuba uyifite. Yego. Ariko mu by'ukuri ni benshi pe. Ni benshi, bamwe baravuga ibihumbi 8, ariko abenshi baravuga hejuru y'igihumbi. Uburyo bwiza bwo kwandika neza ni abakadabe barangije, ni promotion ya 11 irangije inyigisho z'abakadaba AFC M23. Shatamba aba bantu ni benshi. Ni benshi cyane, ariko ni bisanzwe buri gihe noza zabo formation cyangwa amahugurwa barimo abantu benshi. Ngira ngo urabona ko amahugurwa nayo ku nshuro ya 11, kandi buri gihe baba ari benshi pe, buri gihe baba ari benshi cyane. Ni kigaragaza ko AFC ikunzwe, AFC hirya no hino, abanyekongo benshi bayitabiriye. Kuko yazanye impinduramatwara kandi ni ngombwa, ba nyirayo abayirimo bose n'abanyabigwi. Ngira ngo ni nacyo kintu gitera ipfunwe Kongo, wenda nubwo tutabishize mu ngingo. Bonye ko ngo Kisekedi ari kugurira abacamanza n'abagenzacyaha barura rukiko mpuzamahanga mpanabyaha
ngo bakurikirane Joseph Kabila. Umuntu wese ufite ibigwi, ufite imbaraga, Kisekedi arashaka kumukura cyangwa umurusha izina, umurusha amashuri, utagendera utamukomera amashyi, wese arashaka kumurambika hasi, cyangwa kumwicisha, kumufunga ndetse n'ibindi, kugira ngo asigare muri politiki ya Kongo ari uvugwa wenyine cyangwa hanzwe abantu. Ariko Mushakamba biriya bintu ntabwo azabishobora, hari uwazagerageza umwe w'ingikane. Yabishobora ate nanga hari abaturage bari kumuyoboka bangana gutya? Ntibishoboka, ntango byamukundira. Niba abantu barenga 1000 bava mu ngo zabo bakazi Rucuru muri formation, ubwo urambwira ko aba bantu ntabwo bavuye abenshi ni Kivu y'Amajyepfo. Urumva aho yana za Katanga na za Maniema bavayo hose na za Uvira hariya ubona haboswe naho bari. Uvuga Uvira urawubuze hafi. None se bakayembe ntibatuze, bafani Kayembe ejo bundi bagezwe abayobozi ntibaturutse muri Katanga. Wamubonye ko aganiriza bari bashoza amahugurwa. Aba banuza si bari badamusharuwe niwe bahagarariye amaradiyo muri za Katanga. Abandi bakava Kinshasa n'ahandi. Ariko Mushakamba aba bantu ni benshi kuko hano baravuga wowe sinzi niba wenda ibinyamakuru bya leta bishobora gukabiriza wenda kugira sinzi. Oya, bakabiriza imibare rimwe na rimwe kuko abantu 8,000 ntango wabona ahantu bakwishe. Byonyine bandutekereza abantu. Mfite inkuru ya leta ivuga ngo environ 9,000 cadres recrutés au Parlement par la FC au Nord Kivu et au Sud Kivu. Bavuze hamwe gusa clôture ce lundi 24 mars 2025 leur mission. Leur session d'intense lavage. Babyita izina ririho ni ukuboza mu mutwe. Ni ukubakoropa. Ntabwo byabura. Ntabwo nyikomeza nderekeraho. Ikiriho ni uko amahugurwa bayarangije kandi ni amahugurwa bashyiramo impinduramatwara, ndetse bose bava muri aya mahugurwa biyemeje gufatanya mu rugamba, kandi bagiye babikora. Wabonye ifatwa rya Bukavu, wabonye ifatwa ry'ibindi bice bitandukanye, ko ubutasi bwakoze neza. N'aba bakada rero bagenda ndetse n'abandi basanzwe iyo bahuje imyumvire bemera gukorera mu ibanga AFC M23, bigatuma bagatanga amakuru, bigatuma M23 yitwara neza ku rugamba. Mu basoje amahugurwa ngira ngo mu bayayoboye isozwa ry'aya mahugurwa ndabonamo Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa, ndabona General Baudouin, Adam Charwe, Adam Charwe birumvikana ntiyabura, na Yannick Kisora bose barahari. General Baudouin mu rwego rwa gisirikare ndabona ariho hari ubundi habaga hari General Makenga na Bisimwa, ariko urabona ko Baudouin ari we uhari nka General nawe. Ntabwo nitegereje ya foto neza. Uriya mugabo muremure ubona rwose uhari ni Baudouin. Uyu uri iruhande rwa Yannick Kisora uri kumwe na Colonel Nanga ahubwo. Ariko hagati ye na Colonel hagati ya Nanga na abwo bari budusaba amafoto. Uyu ni Kiso, uyu ni Charwe Adamu. Ni Charwe Adamu. Niwe ufite ubwanwa bwinshi cyane. Hirya haraboneka Bisimo. Uyu wundi umusirikare uri hirya ye. Ni umusirikare cyane inoza wambaye imyambaro. Ni umusirikare nari kumenya. Nari ngize ngo ni umunyamabanga, ni sekreteri Mbonimpa. Ariko umwihariko w'aya mahugurwa harimo abadamu benshi, igitsina gore ni benshi. Oya, ntango urebeye ku ifoto hari abo wavuga, hari abo wagira utabonye neza. Urebeye ku ifoto ni benshi, bose baravanze, ni bose ni benshi kuko ni benshi cyane. Biragoye kuba wamenya ngo abagore nibo benshi cyangwa abagabo nibo benshi.
naya rero ni amaboko ni imbaraga kandi Kisekedi rwose ntadaca bugufi ngo ninginge imbaraga zizamwemeza ubonamo n'abagabo bakuze byumvikana ni ingeri zitandukanye twakomeza reka dukomeze tugeze ku ngingo ya 5 Mushakamba ni inkuru itari nziza wenda umuntu yakwihanganisha EPDF yego n'abagande badukurikira batandukanye EPDF tuyihanganishe rwose batakaje umugabo w'intwari batakaje umugabo w'intwari gusa iyo wagiye ku musirikare nicyo cya mbere urahirira yego uyu David Byaruhanga rero yari komanda wa brigade ya 409 ariyo iri muri Kongo irwana na Codeco ndetse na za ADF uyu ejo bundi hagaragaye amagambo menshi umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje abantu ntibamenye ibyayo ubona arimo umujinya ura mu guverineri wahituri w'umusirikare ariko buriya je n'ibyumva avuze general umugabo muhora iki ntabyibazo sinzumve yego ikindi cyateye urujijo usibye icyo gusa aho mboneye ibyo yamuhoye kandi n'ubu bigikurikirana yego nasanze uretse no kwitwa general nta nubwo akwiriye kwitwa na guverineri sorry yego rero usibye n'ibyo umuntu ufata ingabo z'igihugu akazohereza gukorana na Codeco tuzi ibyo Codeco ikora Codeco ni yabo ni nk'uko nta gishya kirimo impamvu nubwo turi kubivuga nta gishya kirimo kuko nacira umwami yakoranaga na FDLR tuzi amabi yayo Codeco nayo rero impamvu idasenyuka impamvu FARDC ivuga ngo yananiwe kuyirwanya nuko FARDC ariyo Codeco ni ishami rya FARDC kandi sinigishya wenda kireka abatabikurikirana cyangwa bikurikiranye vuba Codeco nayo yashyizwe muri Wazalendo Codeco yashyizwe muri Wazalendo rwose rero ibi bikora byose ibi bifatanyijeho cyangwa yahawe komande n'igisirikare cya leta na ADF iriya ubona na ADF ubwayo Colonel nanga M23 yabishinjije leta nubwo yagiye isakuza ubona ko ishaka kubyikuraho ariko ntabwo M23 yagushinje ibintu itazi nango Colonel Wiringoma yajya hariya ngo avuga ibintu adafitiye ibihamya afite ibihamya ko ADF ari ya leta ikorana na leta ya Kinshasa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ibihamya birahari ko Codeco ikorana na leta ya Kinshasa na FARDC rero igihe kirageze ngo UPDF imenye ukuri imenye birwana nabo imenye impamvu imaze imyaka ingahe operation Shuja idatsinsura ADF nukubera ko abo bakorana nabo nibo ba boss ba ADF na Codeco ubwo rero hari umugani bajya bavuga niba ari n'imvugo cyari umugani simbizi gukubita imbeba ntababarira nihaka yego nibakubita imbeba rero nibahere kuri iriya ahubwo yego ibi rero biragaragaza ko muri iyi ntambara y'impinduramatwara ya AFC M23 basha nibakomeza uko bazayisunikiramo UPDF nayo yirwane nk'uko yavuze ati ntituzigera twitambika M23 urumva ibyo babonye ko bya bindi byose M23 ivuga bo ubwabo barabyiboneye ahubwo babonye ibirenze Mushakamba yego uyu musirikare usubira inyuma ugakurikirana mu biganiro yagiye atanga umuvugizi mu bya gisirikare wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma buriya ibi bintu yagiye abivuga yego
yagiye abivuga ndabyibuka rwose, yagiye abivuga ibintu yagiye atangaza ibi ngibi rwose nibyo ubona byarakaje Muhoozi z'ubundi. Uyu koroneli rero David Byaruhanga wapfuye yarabanje gukomereka. Yego. Yarabanje gukomeretswa na Codeco, ni mu gitero cyishe abakodeko barenga 200. Yego. UPDF irabica, abandi bafata urwa mikono, ari nabo babonetsemo baba koroneli 2 n'aba majoro batanu ba FARDC bari muri Codeco. Iki gitero nicyo cyeretse ukuri UPDF, ariko ni nacyo uyu mujenerali yazize. Ntabwo uyu mukoroneli yazize, koroneli David Byaruhanga ntabwo yazize ko Codeco yari ifite imbaraga, ahubwo nuko UPDF yagambaniwe n'abasirikare ba Codeco n'abasirikare ba FARDC baba muri Codeco, ari nabo byaje kurangira bafashwe rwa mikono. Yego. Aha rero niho hagiye kuziramo igitotsi gikomeye hagati, cyangwa se ubushyamirane hagati y'ingabo za Uganda n'ingabo za FARDC bari bafatanije. Yego. Kandi ntabwo UPDF izasubira inyuma, ahubwo izahitamo gufata iya mbere, ikubite imbeba n'ihaka zose ikubitire hamwe. Yego. Nicyo navuga kuri aya makuru. Ubundi tugakomeza, cyangwa nawe ugashyiraho indi commentaire. Ndumva nta yindi commentaire nashyiraho, ahubwo tugere kuri iyi ngingo isoza ya 6. Yego. kugira ngo tutarambirana, turebe umubano w'u Rwanda n'u Burundi bafashe indi sura bimeze bite. Ngira ngo naguhaye inkuru mbere y'uko hagera. Hari umugabo w'umuhigi urimba cyane nari nguhaye, yambaye ikoti ariko akajya guhiga. Sinzi niba wamubonye. Ntarangeraho. Reba neza mushakamba, uri buze gutangaza ibiri mu byagize. Ntacyo ntangaza, ndabivuga ariyo gusa. Ndabivuga niyo, nta kindi bitangaza aho nagira gusa ngo ubwo tubaye ubwo nyine abadukurikiye bace mu gikari kugira nabo bazayego bamugusabe, mugwaye ku yindi telefone cyangwa nanjye bamunsabe. Umugabo w'umuhigi urimba cyane, ndabona imiza ifunguka. Ariko n'ibyo tuvuga ntabwo turenza aho ngaho. Yego. Ni umugabo w'umuhigi, urabona ko agiye guhiga nyine. Yego. Kandi umuntu ahiga yitwaza imbwa ze. Kugira ngo bamubonye. Namubonye. Reka twigire kuri iriya ngingo. Yego. Kuri iyi ngingo rero nuko hari ibikorwa, impamvu twavuze ngo ni mu isura nshya. Yego. Hari ibikorwa u Burundi n'u Rwanda bari guhuriraho. Yego. Ndetse binahura n'amagambo ya Nduhungirehe. Yego. Bavuze ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi uri kuzahuka. Yego. Birifuzwa n'ubwo wenda hazamo birantega, ariko guverinoma y'u Rwanda yerutse gutangaza ko amagambo ya perezida w'u Burundi atazatuma gahunda zo kuzahura umubano zidakomeza. Yego. Kereka nibafata umwanzuro n'ubundi wo kubizambya nk'uko n'ubundi babizambije. Gusa hano hari igikorwa cya Rwanda Transport Development Agent ariyo RTDA Rwanda, umushinga ujyanye n'iterambere uri gukora hagati y'u Rwanda n'u Burundi ku muhanda bari kubaka. Yego. Uyu muhanda rero birumvikana kuba hari ibikorwa by'iterambere biri guhuza impande zombi. Ibi ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umubano wenda kuzahuka cyangwa uri mu nzira zo kuzahuka. Ntabwo bizahora ari bibi. Ibyo birumvikana, kandi burya abaturanyi nta nubwo bagomba guhora babana nabi. Abaturanyi bagomba kubana neza.
nubwo bizagorana kubera kidobya w'umubiri iki ntaho bagiye kwimura undi mushaka uko byamera kose Burundi buzaguma ari Burundi. Yego, nta n'icyo buzakora n'isano iri hagati kujya mu Rwanda rwo kuba u Rwanda ruzaguma ari u Rwanda, Burundi buzaguma ari Burundi, ibihugu byombi bizaguma ari ibituye. n'isano iri hagati yego y'u Rwanda y'Abanyarwanda n'Abarundi ntizavaho, ntabwo ishobora kuvaho. uyu mushinga rero wa RTDA witwa Projet de Développement Intégré Burundi Rwanda. yego uyu mushinga rero niwo sura nshya y'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. yego ariko hari icyo umuntu yakwibaza, sinzi niba wakurikiye amagambo ya perezida w'u Burundi kuri BBC. sinakurikiyeho bike ariko impamvu ntari buyatindeho yego ni amagambo yahinduka buri munsi. yego ngira ngo imvugo ze twaragiye tuzikurikira, ariko kubera ko ari iz'umukuru w'igihugu ziba zigomba nanone guhabwa agaciro, nanone ntitwakwirengagiza ko babibajijeho u Rwanda ruti twebwe gahunda dufite ntabwo izahangayikishwa cyangwa izabuzwa n'amagambo ya perezida, cyakoze ibikorwa byo bizabihagarika cyangwa bibuze cyangwa bidindiza, ariko amagambo yo ntituyitayeho, ariko nashyirwa mu bikorwa icyo gihe tuzahagarika ibyo twarimo. ubwo rero kuri neva reka dutegereze ibikorwa, kuko amagambo yo tuyishinze uyu munsi nta n'umurundi wasuhuza umunyarwanda cyangwa ngo umunyarwanda asuhuze umurundi. ngira ngo twagana no ku musozo mushakamba, ariko mbere yuko tugana ku musozo hari nk'itangazo ryavuye muri Minisiteri y'Ingabo ya Afurika y'Epfo. rya tangazo ry'uko bagiye gusura muri Congo. iri tangazo ntabwo twarivugaho, ngira ngo ibirimo twabisomye. yego iragaragaza uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo Mandiavita n'umugaba ni Mandiavita wa Congo. yego Mandiavita wa Congo nibo bagiye gusura Afurika y'Epfo cyangwa na Afurika y'Epfo irabasura? ni ukuvuga wenda dusome intero umutwe. yego bavuga ngo Deputy Prime Minister and Minister of Defense and Veterans, His Excellency Guy Kabombo Mandiavita of the Democratic Republic of Congo, on a working visit to South Africa to strengthen bilateral defense relations. kuvuga ngo Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abandi ku rugerero, nyakubahwa Guy Kabombo Mandiavita wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari mu ruzinduko rw'akazi muri Afurika y'Epfo mu rwego rwo gukomeza ubufatanye bw'ibihugu byombi mu bijyanye n'iby'ubwirinzi. ibyo ngibyo birabaye kugira ngo byumvikane. nibyo Congo si ko n'ubundi none se ko na Afurika y'Epfo itariho? na Afurika y'Epfo ntiriho, nta gisirikare ifite, nta bikoresho ifite, nta ndege ikigira, ntaki. nibura ibintu ishingiyeho n'ibyo kuyirinda ubwayo, nabwo haje ibitero bikomeye, sibyo ko wenda yatabaza bya bihugu bya BRICS, ariko ubundi haje ibitero bikomeye ntabwo bakwikuramo. ibya Bigoma byaragaragaye, bapoza n'abandi bavuze ko batanarinda amashu. ubwo rero ntabwo bahagarara imbere y'umusirikare uwo ari we wese, ntabwo byakunda. gusa nyine indembe reka zirandatane.
bamwe bashuka abandi babeshya abandi biba abandi ibyo birabareba. icyakora n'ibyo none se umuntu bohereza ku itabaro akagarukana uruhinja birumvikana. reka tugane ku musozo mushakamba. ndagushimiye cyane, nshimiye n'abakunzi bacu baba badutega amatwi bakadukurikira kuva ibyo tubagezaho, kandi ndabasaba gukomeza kutwumva no kurushaho kutwumva. Muri urwo rwego rero mbasaba gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa rimwe gusa ntawongera, ubundi bakakanda like nayo ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bagakanda share bagira ngo basangize amakuru yacu inshuti zabo. Ibirenze ibyo rero bakanatwandikira muri comments bagira ngo babishyikirize ibitekerezo n'inyunganizi zabo. Turabashimiye, tubifurije ijoro rihire nawe Mushakamba, General Sentama, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye turabashimiye, mukomeze mugubwe neza.